U današnjem videu ćemo pričati o ljudskom telu, pa hajmo da počnemo. Prosječna osoba trepne 16 puta u jednoj minuti ili u toku jednog dana 15.360 puta, pod uslovom da je budna oko 16 sati. Dok na godišnjem nivou mi trepnemo gotovo neverovatnih 5.606.400 puta. Treptanje traje 100 do 400 milisekunde i ono čisti prašinu iz očiju, a isto tako pomaže podmazivanju tekućine preko očne jabučice. Naučnici su otkrili da je ljudski mozak razvio posebnu sposobnost za ignorisanje ovih trenutaka totalnog pomračenja. Sam čin treptanja potiskuje aktivnost u nekoliko područja u mozgu, odgovornih za otkrivanje promjene u okolini, što nas sprečava da doživljavamo svet isprekidano. Prosječna odrasla osoba u stanju mirovanja udahne i izdahne oko 7 ili 8 litera vazduha u minuti, što je oko 11.000 litera vazduha za jedan dan. Vazduh koji udahnemo sastoji se od oko 20% kiseonika, a izdahnemo oko 15% istog. To znači da svakim danom mi konzumiramo oko 5% vazduha koji pretvaramo u ugljen dioksid. Te tako dolazimo do podatka da prosječan čovjek dnevno udahne oko 550 litera čistog kiseonika, dok kod onih koji se bave sportom brojka može biti i duplo veća. Boja kose može odrediti koliko će biti kosa gusta, a plavuše su na vrhu popisa. Prosječna ljudska glava ima 100.000 folikula kose, od kojih svaka u prosjeku proizvede 20 vlasi tokom života osobe. Plavuše prosječno imaju 146.000 folikula. Osobe s crnom kosom imaju oko 110.000 folikula, a osobe sa smeđom kosom oko 100.000 folikula. Riđokose osobe imaju najmanju gustu kosu, oko 86.000 folikula. Za većinu ljudi zevanje je znak pospanosti, a poznato je da je jako zarazno. Odnosno, kada nekoga vidimo da zeva, i mi to moramo da činimo. Jedna nova istraživačka studija, provedena na Princetonu i Univerzitetu Arizona, pokazala je da je zevanje jedan od načina na koje naše telo hladi mozak. Odnosno da je zevanje termoregulatorna radnja. Istraživači koji su proučavali zevanje otkrili su da zevamo više tokom zime, jer je temperatura na polju hladnija nego unutrašnja telesna temperatura. Kada zevamo, unosimo veću količinu hladnijeg vazduha u telo, što dovodi do hlađenja mozga. Istraživači su također otkrili da ljudi manje zevaju kada je temperatura na polju ili jednaka ili viša od unutrašnje telesne temperature. Do sada ste sigurno već zevnuli. Zarazno je, znam. Po nekim istraživanjima koje su obavljena, nedavno su otkrili da se salicina kiselina, aktivni sastojak aspirina, može prirodno proizvesti u ljudskom telu. Sve što treba da se uradi jeste da se jede voće i povrće koje u sebi ima benzojevu kiselinu, koja se u našem telu pretvara u salicinu kiselinu, odnosno aspirin. Naučnici iz Škotske su primetili da ljudi mogu imati salicinu kiselinu u organizmu, a da nisu uzeli aspirin. Ovo je dovelo do daljeg istraživanja, gde su utvrdili da vegetarijanci imaju znatno veće količine ove kiseline, što i ne čudi s obzirom da se njihova ishrana zasniva uglavnom na voću i povrću. Prema naučnicima, svi smo mi sanjari, i to najmanje 30% vremena. Ipak, neki lutaju malo više od drugih, što i nije loša stvar, jer naučnici tvrde da nam ovo lutanje uma može pomoći da budemo kreativniji i da bolje rešavamo probleme. Po Jonathan Schulleru iz Santa Barbare, ljudi obično misle da im um odluta za oko 10% vremena. Ipak, u normalnim svakodnevnim aktivnostima, naš um luta i do 30% vremena. Dok u nekim slučajevima, verovali ili ne, prilikom vožnje ili na autoputu, naš um može da luta čak i do 70% vremena. Lutanje našeg uma je jako korisno, dopušta nam da se fokusiramo na jednostavne zadatke, kao što su na primjer vožnja automobila, dok se u isto vrijeme bavi nekim višim ciljevima, ili pak pokušava da odgovori na neko teško filozofsko pitanje. Istraživači sa Sante Barbare ustanovili su da su ljudi čiji um luta više od prosječnih uglavnom bolji u rešavanju svakodnevnih životnih pitanja, a uz to su i kreativni i uspešni ljudi.
Normalna ljudska creva sadrže oko 100 triliona mikroba ili 10 puta više nego u čitavom vašem telu. Ljudska creva su u osnovi sterilna, sve dok se ne rodite. U prvoj godini života kulture, bakterija i mikroba se počinju nastanjivati u vašim crevima. Zapravo, od svih gena u crevima, čak 99% njih su bakterijski. Naučnici još uvek ne znaju šta većina ovih bakterija radi u našem organizmu i čemu služe, iako se zna da su nam jako korisne i da bez njih ne bismo mogli probavljati hranu i iz nje dobijati vitamine. Naravno, one nas također štite i od raznoraznih uljeza. Verujem da su mnogi od nas preko Googlea tražili neku informaciju i da su nakon 30 minuta shvatili da su za to vreme pročitali mnoštvo stvari koje nisu vezane za ono što trenutno tražite. Krivac za ovakvo ponašanje je dopamin. Dopamin kontroliše zadovoljstvo u našem mozgu. Naučnici su utvrdili da dopamin uzrokuje i ponašanje traženja. On stvara u nama osjećaj da nešto želimo, kao i da to isto počnemo tražiti. Ovo traženje ne spada samo pod fizičke potrebe, poput hrane ili seksa, već se podrazumeva i za apstraktne pojmove, kao što je jednostavna potraga za novim informacijama. Ovakvo ponašanje dopamina u mozgu može objasniti i našu zavisnost o internetu. Nešto tražimo, to isto pronađemo. I naš mozak to doživi kao nagradu. U želji da doživi što više takvih senzacija, mozak nas tera da tražimo više i više informacija. Ovako nešto važi za većinu ljudi, ali ne i za sve. Ako nekoga zamolite da nacrta čašu, većina će je nacrtati u perspektivi iz gornjeg levog ugla. Razlog je u tome što naši mozgovi, kada su prepušteni samim sebi, zamišljaju objekte u ovom formatu. Davne 1981. istraživač Palmer išao je širom sveta sa jednim ciljem, da zamoli ljude iz različitih kultura da nacrtaju šoljicu kafe. Neki od njih su je nacrtali ravno, ali većina je nacrtala iz gornje leve perspektive. Ova studija je utvrdila da većina ljudi zamišlja stvari iz iste perspektive, prozvane kanonska perspektiva. Mozak stvara dovoljno struje kao jedna sijalica od 10 vati. Naš mozak sadrži oko 100 milijardi mikroskopskih ćelija koji se zovu neuroni. Za 100 milijardi neurona bilo bi vam potrebno više od 3000 godina da ih izbrojite sve. Kada sanjate, smejete se, mislite, krećete se, šta god da radite, kroz neurone se kreće milijarde hemijskih i električnih signala. Aktivnost u mozgu nikada ne prestaje. Vaši neuroni kreiraju i pošalju više poruka nego svi telefoni na svetu. I dok jedan neuron stvara samo malu količinu električne energije, svi zajedno mogu generisati dovoljno električne energije da se uključi i napaja jedna sijalica od 10 vati. Legija svakom ko počinje obuku daje novi identitet, novo ime i prezime i datum rođenja.